o wujjay saako yene tafe birki o waɗay devi ɓuri o innay ko guluuje tati birki duwa arde ɗo wersa toggo guluuje tati birki o yaha waddoya guluuje ɗiɗi e temeɗɗe tati temeɗɗe jeeɗiɗo kaka jiifa makko tawe piyoɓe birki bomɓe mujrimun law kanu muslihuna lama faalu dhalik ɓe jaɓana goɗɗo ɗum ɓatoronjo sodanowoma birki etasi on fof wujja o ɓen alaji en ko birki alay men calcule men taw 3000 birki o won dumdina gite makko o sunnoɓe cuuɗi neɗɗo mo moƴƴan o yamgoto ha o maaya ni o luttito kanko e masonjo o yaw kiliyanjo sodanowo mo birki buluuje ko darni batimenji goɗɗo anda to nde wujja o an kadi o accuɗo konakiri fof suɓima an ya mahamo wujja o daroɗa wiya allahu akbar antaɗa taarifu allahu akbar ko jeno hande ɗum waɗi ɗum wodi piyoɓe birki ɓe sotta simon ayay to birki no waɗi ko honɓe ko masonɓe wujjoɓe simon ɓen woni ɓe ɗumannaɗe ko ɗum waɗi noni masonɓe ɓe waɗen seeɗa e misére darbol amsila yejribol afam ko ɓe welduɗo wo ɓe jaɓata yiya saaku maɓɓe haray daiman hiɓe mondi saakuji simon ha ɗewlini ɗi fanɗini ha o wa'ini o mawdu an ɗoni ɓe ƴetta ɓe tumba ka nder saaku ton wiidi saaku wiidi ka maɓɓe no ɓurani ɓe waɗorɗo waɗi on o wujjanayɓe saakuji sappo waɗorɗo ɓe ƴetta ɓe waɗa ka saaku ley ko misal tuma ɓe waɗan tati nayyi no ɓe faalira wujjude o nde ƴetta saaku ɓe fiitaɗa ƴetta dongilinje maɓɓe kanare e jaketiji ɓe dewta ɗon ɓe nalaje ɓa ɓe faydi tigi o nanda goɗɗon haarira no woko bon yaltinen simon o limon kisa si wuccito a woni sinna e oɗo ko neɗɗo laaɓuɗo wayna yaltinen ber komin goɗɗo saaku jeetati men goɗɗo yaltinano paygoy koye ɗumanɗe tufe o nede ɗe ñaɗana paygoy koye yennaɓe ɓe tufa kisan saaku ɗiɗi ɓe yuppa ɓe naalaji en ko saaku jeeɗo yaltinamo saaku jeetati ɓe fiɗɗaɗa viidi ɗi ɓerna yande am sikki joni on aro e kikiɗe limon kala mo taw ɗon viidi on ɗo ande min gondi son tawali ɗo viidi on ande ɗon tawaymo ɗo ɓe ɓorni alaji en pokko alaji welto on nayi e masonjo nuɗɗuɗo ɓe lima saakuji on hendete jeetati ɓe a tufa ɗon ɗiɗi yeeso maɓɓe kisan yaa alaji ƴetta to mo yaa hooli ke tigi tigi on ɓe aro ɓe ƴetta ɗi viidiji ɗi ɓe wallinan ɓe yaa ɓe fermita saaku maɓɓe bomki ɓe yaltina saakuji tati wiidi ɓe fiɗɗa ɓe ara ɓe watta e hoore ɗiya ɗiɗi uddi tan woni jew woni jum ɓe noddaki sam gaɗa fooɗo ɓiyo birki on ko ɗum hattu on ara arda e buru weeti muɗum ko haɓɓirangi waya hono e ndette no ɓoy ko ɓaykanno ƴetta ɗon saaku tati ko saaku simon no yeesomi 75 mille 73 mille o yaha o yeeya oɗa 52 mille 55 mille wi tuyo jon simon on perdu waɗina jawdi ma on ɗo yaha ɓiya kañum kadi on simon wujjaɗo ɗon birki yeeya ñamminoya ɓeygure mum kullu jismin nabata bil harami fannaru awla sen naati e fii sofere kam on kan ka gaaro wattiɗo ko ɗum waɗi sa yeeyi a jottaro otowal ngal naatuɗa o bandiji no dumdagite no jooɗi toon on e nette a yiyata ɗum e juulirde a yiyata ɗum e darsu a yiyata ɗum e bayana a yiyata ɗum e jokkere enna no jooɗi otowa ɓen ko luwaɗo ɓen ko ɓoyleteɓe ni jummama wa hengo jonnire noon semmin jippo aray hewtaɓe jaɓata udditude koforo a hewti e sago ɓena yewsa sen ko laɓe wiyayi par ce que ko mana oto ɓuuri andude lagine ko aɗa ko laɓe on ɗo yaade ma ko e gasi a ƴawe ɗo kisam o jo on e nette ko na ko wonde ɗaɓɓude ɗo ko nayo décembre kaɓe heeɓi ɗo ma haysi ko jeɗɗo tumi ɗaɓɓa wiyaɗi ɗo ka laawa jiña antuma wiya a ɓenna ɓe woɓɓe ƴettiɗo kono noon siko place yeeso mi walla yo mi négocié ɗam ɗo on e nette ɓenna e frère on ko ya o yeey o ɓandi on ko ɗaɓɓata ko semmi
ɓena frère attiɓe mawɓe wona a yeeso ɗo ñaamo joni nonaɗo rawa luuban yakkude onon noon koni on moƴa jonnaɓe ɗo ko ɓa woni prévu o salminira on ɗon ni sen ni waɗɗumno ngo wayengo on ɗon tippike a yitata on ɗon passage jo ande tan ko ni haaroya tawa ɓe arɓe fof jaa ko a woni premier fof ko ɗon tawma sen naati wiɓe détail ji ɗo ɓaɓuto angol ɗo attumi hoota ka mawɗo waɗi bawo gaynasmi waɗo tawi ko non ko heddi ko jiidira ho yeeyo hoy ka laawol ma jiidiraɓe ɓe jogii e santi on siko tamati siko kobo kobo siko kala ko ɓe yeeya nayi labaɗe ndewa ɗe ɗo ɓe ƴetta tappiɗe ɗen fof ko ñoli komoyol ɓe waɗa ni ɓe ndaara e santi oto ɓe waɗa ɗo ɓe jara ndeya ɓe waɗa ɗo ɓe waɗa ɗo waɗi kere ɓe ƴetta ndeya ɓe waɗa dow sa woni ka nden otto walla haylike kumpani mum ma onne nette kum jagi mum bani sikka tamati moƴƴe ko haa ɗo waɗa alaje seedanimi alaje ɓe tamaɗi dana de ɓe keɓe ɗo ɓe farane seedanimi sikka e wi hajjajo ɗo kendejo jaako fere bandi ko ɗum waɗi sonnajo ƴoƴuɗo ota jaɓo yuppalngol moodi mum saako mum iwru ɗum ka laawol ɗo accu ɓe waylana hoore ma wayla tawa sina tappinde o ko ñolde ma munkinde woni ley ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin adim yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ɓe annani ayeje ko noon ko heddi kon faat hande pullo fuuta ko pullo wuro ɗi nebban nayi muy sooday ɗo binijeta ko beer ara ɗo wiya no soodi nebban nayi ƴama beer ha anida e woro mo reedu ndu jooɗo waɗa beton on tigi sikka ko ɓellere tawa ñawi waɗi a ñamuɗo wawu beer ɗo wonere ɗum nebban nayi fof no andi nebban ɗiɗo tawti noon eko hina ɗum ɗo en ƴahen seeɗa kadi yiltitoɗen jomirawo subhanahu wa taala holli wondema ɓeeɗo de e hoolaje maɓɓe de e aadiji maɓɓe ɗin ko ɓe aynuɓe walladina e ɓen kadi ɓe tawata e dow julɓe maɓɓe ɗen ko ɓe reenuɓe allah wi ko ɓe woni ronoɓe ɓe ronoɓe aljanna dow wahdaru rente kadi alamana rente e yeebugol hoolare nde fa innaha min hisali lmunafiqina uli lkadibi walkhiyana rente e yeebugol hoolare nde yeebugol hoolare nde ko jeeya ɗum e geɓe naafiqiɓe ɓen joomiraaɓe fenaande nden e jamfa kan e wino naane ten e jamfa kan o fenaande wa kafa bi wa'idillahi lahum fi lqur'ani zajran wa tahdira yoni hodore allah e ɓeeɗo ka alqur'an kambama hodore bonde kamba makko ka alqur'ana wonande ɓeeɗo ka ñaaɗangol ɓe gufa ɓe e ka rentingol ɓe inna almunafiqina fi darki lasfali min annari walan tajida lahum nasira riwayatu qalunawi inna almunafiqina fi darki lasfali min annar fof ko gooto tabitino naafiki ɓen kaka koose ley ka ɓuri joltude e yiite nge ɓe heɓata to wallo ko ɓuri hulɓinade ko juulowo ɓe waɗani sengo ley keefeero mo wiya la ilaha illallah no hersidi julɗo sinuwa $100 no ɓurani ɓe allah $100 no ɓurani ɓe aljanna kamɓe ɓe anda na allah tagi ɓe ko nene ma nde tawi juula julde naada e worɓe aljanna itta zakka waɗa hajji ɗiggana nene e baaba yangoɗa ha heɓa ko ta yonayi ko naatiroya aljanna jamfoɗa keefeero ma ɗum ñaama jawdi keefeero noon kamo jonnitude ɓe ƴettoyam hasanatu ma o rasu malika hasanatuka fi yawma alqiyama siɗen hoore manan ko neɗɗo juɗɗo janngo yawma alqiyama ko moƴƴi makko ɗum ƴette jonne fokkituɗo yiite
o ƴetta baraji ma nato yaynoɗima jannadi gona ɓora yiite fottoyon ton ɗum no hersini ɗum ɗo haqqille goɗɗo. أيها المسلمون ورد في الحديث عن أنس بن مالك أن آية القرآن عليه أن يرى النون كذلك أنظر المر حديث جنلا جودي حديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وعندنا لا نقول كما تدعو إسحاق قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبان من نلادوس إلا قال سنادوية إنه نفيون لا إن الألنا أم على هولار. وفي رواية أخرى إنه لا دين لمن لا أمانة له ولا صلاة له ولا زكاة له. ماذا بقي له؟ شيء. نلادو مات صلى الله عليه وسلم وتهل الدين علنا على هولا جلد علنا على هولا زك علنا على هولا توتيكو بوينو تو لا إيمان لمن لا أمانة قمتنا الكدي علنا على جيبو مرا إيمان مرا دين مرا جلد مرا زك أنتني نهاري أولو من جملة الخاسرين. فما أعظم شأن الأمانة بها يثبت الإيمان وعليها تقوم الديانة فهي قرينة الإيمان ولا يقبل الله عبادة الخوان. مسيح كاوس كموني وفياك هولارن كسب هولارن إيمان تبتر ko e dow hoolaare nden diina kan daroto ma diinaji joni awa ko mi mana nooneji diina kan fuu hoolaare nden ko wondiɗɗo gomɗinangal qarinatul iman la yatakhalla ahadun anil akhar ولا يقبل الله عبادة الخوان. الله جبتا دوال هيو دو جنفا بس الله جبال دوال قرار ستسبيل وما كجي بنانو. وفي الحديث الصحيح ونيجا دي حديث السلل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث ما نكون نافق أن ترتكم قتت ما نجتت هذا الدماء إذا حدث كذب سيو فني أولي توما فني سيو فنالي أولي سيو فنالي أسيكا يوماي دون فنو أسيكا فنانتينو على ما دي أرانيرن سيتاوي أولي أو فناي سيو فنالي برنما كواركا go ini وإذا وعد أخلف رونكugol fodugol goɗɗo no ɓuri lundagol fodore si tawi a humnata ahadi yamode mi hettatako mawɓe men ɓe ma kayno mi sali emi hettatako fof naafikiɗe ma on laatoto kono hina gotum wona e nette e mettata oya kono a wi'ede mi ɓe wiigol ma goɗɗo mi hettatako ino ɓuri wiigol habbolan si allah jam anayno goɗɗo inchallah 10 heures araymi habbolan ɗo on wiya daro 10 heures yona rokkam 10 heures 30 11 heures taƴitirta tongol si o fodi o lunda wa ida tumina khana ko ɗum ɗo woni aray shahidu fi hadithina ko ɗum ɗo woni seede on wa ida tumina mada khana si tawi o hoolama o jam fuu ko jeɗo uddita ɗo pilasi walla ɗo goɗɗo yo fuuta o marano hay kunna hon ka lingi fuuta o mara hay o mara ka o waala o mara ka o ñaam ɗaɓɓa ka bakama ƴetta bamade ɓeygu ma nden sendana ñaam wallamo ɗo ka o dawa ta joɗɗinamo e pilasi an jooma pilasi on a heɓani suudu kanko gujjo wujjowo on joɗɗinaɗo on
hoola si joɗɗina ɓaaso wino ñando joɗɗinte mi wujjey nani ko ɗon o raɗotono o soodaya teeren o dila suudu o darna o karola tawa patron makko mara e teere ɗum no wadde kono kadi kaala e wadde no wadde Angola ɓe mawɓe amen ɗo menen kadi ko ustad amen ɓeni anndi menen ka banngal bindi ko docteur woni ustad amen kono ka ɗaɓɓere ko alajen ɗo woni ustad amen ko ɓe men taw ɓe wernuno men Angola min ñawno ha min anidi hoore amen ƴetta finance halfina goɗɗo o hajjina yimɓe o sooda teereji o darna o hotta jom finance on kañum ɗon nonon nde ari o e yaltaɗe e yaltata wuren kum ko wurko ko yuru ko gujjo joɗɗina honno ɓe yaltirta ala hande noon ko ɓuri huɓɓinade kone joni noon mbuuɗi Angola lannino noɗi wujjirano noon lannali ka Allah kono kiri ɗo ɓe ñoosa détourni ɗo mbu ma a wujji ɗo mbu ɗi mbuuɗi noon lanniɓa beeɗi lanni tawa noon no wujjirnoɗaɗi eno détourninaɗi noon ka ɗum kan lannali ka Allah tabaraka taala kono ɓenne kal istidadu li yawmi rahim faniyati l amar wa baqiyati l awsar musiba faniyati l amar gurnanji ɗin lanni ko ɗan wonnoɗa e juggude ñawnoɗa naɓɓa lekkele onno doga ñama ko welima ɗum innaɗa suɓa eyyi gurnanji ɗin lanni wa baqiyatil awsaru bakkatuji ɗin boneji ɗin noon no heddi ɗi wannoɗa ka gurdam maɗi haray ɗiɗo ko piiji hulɓiniɗi si o hoolama o jam fo fal khiyanatu burhanu nifaq yo jamfa kanko kañum woni dalil naafiqiyagal ngal wa hiya fi nnasi min masawi l akhlaq jamfa kan noon ka yimɓe ɓen ko jeeyaɗum e ko ɓuri bonde e jikkuji ɗi ko ɓuri bonde e jikkuji ɗi ok kara jamfa kan e yimɓe ɓen ko jeeyaɗum e ko ɓuri bonde e jikkuji ɗi wimi on jamfotoɗo yiɗa jamfo walida jaa fi du'ai lma'thur ari e du'a ittaɗo seni du'a ul ma'thur ko du'a ittaɗo e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam allahumma inni a'udhu bika min alkhiyana fa innaha bi'sal bitan a'udhu bika min alju'i fa innahu bi'sal daji'u nelaɗo mooli ɗo piiji tati ɓe moolori ɗi Allah mawɗo o ɓe wi allahumma ya Allah inni no min muhammadu sallllahu alayhi wa sallama a'udu bika miɗo moolore min alkhiyanati immorde e jamfa kanko fa innaha no jamfa kan bi'sal bitana ka boni haarande haarirɗo ɗo jamfa haray boni haarande makko wa a'udhu bika min alju'i miɗo moolore an Allah immorde e heege nge fa innahu no heege nge bi'sa baji'u boni waalodaɗo waɗi ɓe sifanto en Sénégal ɗo no woodi nokkeli goo si hoɓɓe ɓe ɗuuɗi aɗa ɓe mari hirande nden nde ɗuuɗa ka waalete toon kadi no woodi kono ka sanke woni toon ɗuuɗa ɓe janab kono joni cuɓiɗa a cuɓa to kirta gongo walla mbaalugol kale canke ɓa fom gaɗan tan sa waalodi e heege ngen kale sanke ko ha 0 heure inede matin na ngefindinte goɗɗoɗa ŋaña sa ñaami ha a haari a ƴetti tuggol ɗum a immi ka a waari ke ka sonsoɗiji ɗin ɗi ƴettante 16 jours hakke ko foɗi jandi ɗi aray taw ɗi weera ɗi ŋatata taw ha ɗanoɗa siɗi fuɗɗima ŋatude taw a sikkay taw ko bulle tufaɗa joni noon fo e muɗum a wawata hirtade o waala kasle sanke o ɗum noon antu a ƴettata ɗe ngeɓe ɗen ko yaray
jamfa kam boni harande heege ngen boni waloɗa. أيها المسلمون أدوا أماناتكم إلى أهلها. totte hoolaaje mon ɗen faade yimɓe kono wiyete hoolaaje mon si tawi mi yeetike ɓeeɗo ahi Ustaz en ɗo gunɗo an mi waɗi hoolaare ɓe maɓɓe ɓe duwaande tottude ara ɓe joɗɓe wonnaali goɗɗo. si mi halfiniiɓe goɗɗum waɗa e mi halfiɓe jali ɓe sensa tiwɗe ma mi halfinaɓe ɓe lanndoomi gonnede te on prévena e lande ɗon arana no Ustaz ɓe ɓe ñaamen goɗɓe waddima toto ɗo ɗum naawigol ko Dakar ma ɗum ko leyɗe kaka kammuga haray goɗɗo mawɓe ɗemnuɓe kara mo welde suka wiyoɓe ɓe bab mo hutiti ka o woni ron toonne sukaaɓe ɓe hannde o nenete yangi kaari ɓe heɓi ɗo 8 million o wi joni yo ittuɗi ka o woni to o taɗi wujje ɗon jaka o annda joni farra min acharri wa waqa min acharri fi dhalik. on tuma onni bari bappiraɓe mon ɓe nandi e makko ba o anani ko wi ɓe no nandi e makko ba ɓe joni faalaɓe ɓe ɗi wuɗe ammi halfina ɓe onni wo a suka on kañum tigi wiyani bappa mum no moƴƴi wiyani bappa mum ene wo ɗawa e darde sa holi ɓe ɗawa ɓe halfina ɗabde ɓuɗɗin tawi mawɓe ɗimmoɓe maɓɓe no ɗon nden ñande haray wonɓe ga wiyeteɓe Mouhammad Bobo ɗum gaccaki tawi ɓen ko ceerno Bobo wiyete on tuma jonni sukamen ni ara pasque mi waɗike ɓeeɗo ɓe faala ɓe maranan ga gande kame woni toon garanti ɗuuɗa ha meɗen duuɗi kasambo kadi namin tuwoni ko débrouille o on tuma ɓe ƴetti mbuɗɗinde jonni ɓeya tum ɓen wi ko samɗi mom ceerno Bobo du'ani en ɓe ɗon jikke ɗe ɓe jikki en ɓay bongugo janngu ko o inni wo a ɓe ko duwanno ko aanude ko honno jonnitirta ɗiɗo kono ɓe wi yo ɓeya du'o ɓene du'ane en ɓe jikke ɗi ɓe jikki en o waɗi ni anni ngara ɓeɗo ɗaɗi ɗon ɓe firti halfinde ɓe inni baba wota hutomo a golli ɓen ko min halfinno mi firti jonniteeɗo ngaɗi moƴƴa on tuma o inni wo taw hay on maroyaali min ni mi halfini on mi sikkiɗo taw hay ɗume e maali ka walise hiɗon jogiiɗi mi wi jonniteeɗa joni mi firti ɗum duwano ka honene te tumannade e honno ɗuman on anndi so wattani hilla oɗo suka o yii fokkitande maɓɓe nde sina ɗum si goɗɗo halfinima na yawi duwane en ɓe on enete jikke ɗe ɓe jikki en go'o totte hoolaaje ɗen faade hooli ɓe on wala tahunu man khanakum muqabilatan lisayyi'at bi mithliha wota on janfo ɓen janfiiɓe on ka yoɓirgol bone on yeru makko muqabilatan lisayyi'ati bi mithliha yoɓirgol bone on sifa makko fa fil hadithi an nabi sallallahu alayhi wa sallam woni kadi hadith وإجا النبي صلى الله عليه وسلم قال بما أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك نلا دوما كتبت هولار دم فادي أم هولي دوما وتعجم فأن جم في دوما وينو كل جم في كما هاجي وتجم فأن ونلا دوما ما كمال ولا تخن من خانك وتجم فجم في دوما واعلم فلتي أن الفقه في الدين عندنا فهم غنغول كدين من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتمام الأمان عندنا فهم غنغول دينك وجيادو ko ɓuri mawnude sababuji ɓeydagol imanu on e timmugol hoolaare si goɗɗo no faala yo imanu mum ɓeydo yo hoolaare mum nden timmu ɓe maaki yo je yo e ɗaɓɓoɓe fiqiha fi din al fiqhu fi din mo ɓeɗa taarifu gasir ɓenni ko yani o nenete marifatu nafsi ma laha wa ma alayha
ko wiyete alfiqiha ko andugol wonkiki konko wodaniki e moƴƴere nden e konko defiki e bone haray wa anna mujanabata taqwa wa ithara alhayati dunya min ahdari asbabi nazzi al-amana wa thabati al-khiyar ɓe onni andeno silugol mujanaba woni hino ɗo laawol ngol ino kam mi duwanno rewde ɗo mi yaha mi seedi ɗo mi yaari to Ustaz Ahmad yo woni ka mujanabatu fe mujanabatu tawa yani oñagol sela kulol Allah ngol e ɓurnugol gurdam aduna ɗam ɗum ko jeeyaɗum e ko ɓuri mawnude e sababuji ɓuri mawnude e bone e sababuji ɓooragol hoolaare nde e tabitugol jamfa kan jaga ɗa ko faamugol diina kan wonata sabu ɓeydagol imanu e tabitugol e timmugol hoolaare seɗugol kulol Allah ngol e ɓurnugol gurdam aduna ɗam ko jeeyaɗum e ko ɓuri mawnude hulɓinagol e sababuji ɓooroji e hoolaare nde e jamfa e tabitugol jamfa fatafaqahu fi din faame ka diina wa amalu mukhlisina li rabbil alamin golleo wa amalu golle mukhlisina alhaali mum hara ko laɓɓinanɓe li rabbil alamina jeeyi willere nden hadi muhammadin e dow peewal annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallama sayyidil mursalina kanko woni ko hojo nelaɓe takunu laata ɗon min ahlil amanati jeyaɓe e yimɓe hoolaare nden wa tuhsharu yawmal qiyamati aminin moɓoye ɗon janngo yawmal qiyama haray ko on hooli ayuha almuminun inna almaqasida wanniyati min a'dami alamanati andeno fandareji ɗi e annuyeji ɗi ko jeeyaɗum e ko ɓuri mawnude e hoolaareji fandareji ɗi e annuyeji fa akhlisu lillahi maqsadakum laɓɓinani Allah fandare monde wanwul khayra juhdakum anniyo ɗon moƴƴere nden e tinnare mon nden nde ɗa waɗa tinnare kala ko wonɗa woni ko jawdi aduna wonɗa ɗaɓɓude woni ko laaha anniyo moƴƴere nden anniyoɗa ko moƴƴere watta e tinnare ma waɗi noon nelaaɗo no maaki innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ay innama yu'ta ar-rajul ajrahu ala hasbi niyyati innama yu'ta ar-rajulu yani ala ajri amalihi bihasbi niyyatihi andumo kala men ko hettiroyta joddi golle mum ko e dow embere annuye makko on no wodani kala neɗɗo ko anni ketat ko gaynitagol meɗen wassalatu inda al abdi amanatun lillah julde nden ka jiyaɗo Allah on ko hoolaare wonande Allah no haani ha on tigi totta hoolaare nde Allah hoolimo tamanahu llahu ala taharatiha wa waqtiha wa kayfiyatiha wa niyatiha wa gayri dhalika min ahkamiha fahiya shartu l-iman wa amudu ddin alladhi yaqumu alayhi ma lahu min bunyan haray Allah hoolike jiyaɗo e dow laaɓal julde nden e waɓutu julde nden e mbaadi no julde nden juulirte e annuye julde nden e ko hinaa ɗum ɗon immorde e ñaawooje julde nden e chartiji mayre on shartu alamatun ala alfi'l
وإذا فسد الشرط فسد المشروط عليه. شرط أماني هو رجل سيتاوي شرط بني كو شرط نانا كون بنا بهولي كدي nde ɗo julde ko kayre woni sharti gomɗinanga ko kayre woni tugaɗe diina kan tugalal diina kan alladi ngal tugalal hino daro e dow maggal konko woodani diina kan immorde e maadi waɗi allah wi fa aqimu sala. ibn al-qayyim rahimahullah oɗo ganda mawɗo talibaji cheikhul islam ibne taymiya neɗɗo mo sey fawzani hooli o wi aljahilu la yuaddu min muqimi salah الجاهل لا يعد من مقيم الصلاة فلعله يعد من المصلين. ابن القيم وي نمجر كنت تاكي نينو بجو وحيدي ايدادي وحافظوا عليها في سائر الأوقات ريني ادو جلدن ادندانغال واتوجي وعدوها تتن جلدن في المساجد مع الجماعات totte julde nden ka nder juulirdaji e nder juulirdaji ɗin wondude e jamaji ɗe say fawzani hafidahullah wa ra'a ɓe maaki seede julde jama ko wajibi lawla salat al jamaa la fa'idati bi binyati binyati masajid. sinno wona julde jamanu aray fa'ida ala e mahugol julirɗe ɗe kullu wahidin minna yusalli fi beyti ɗum ɗo jaka noon tottugol julde nden kaka juulirdaji wondude e jama o wa'lamu fellite andon anna salata mikkiyalun julde nden ko nde etirgal كان يكيل كيلا مكيانا هري جلد دين كونde etirgal sina juulude hara etu si a hunni allah hunnan si a uyti allah uytano jentoɗe wa'lamu fellite annon anna salata mikyalun tabitino julde nden konde peesi amiyande konde etirgal faman waffa allahu lahu haala ɗum kala kala o wunnuɗo e julde nden allah hunnanoyay mo joddi ɗe waman taffafa kala on uytuɗo faqad sami'tum ما توعد الله به المطففين من الويل والنكال ويل للمطففين. onnani ko allah kambani foti fotore bonde ɓen ɓuytoɓe ɓen immorde e bone on e ledde yagginirɓe ɗen haray ka gañtagol meɗen wa zakat من أعظم الأمانات. كنت فترة بيتوب زكاة وين؟ ما فائدة بهذا الكلام؟ وين؟ أنا لا أعاني هذا. أنا قدري جوبي لهم فائدة كنت فترة بيوت تبين له. وين وسيلة تدوبه؟ لجوجي كنا جوي رمين دم بدانو نا. سدينا لو يوتede. أكيد وكيلو دين أري. haysi wowlo won no mette kono ko wolata kon siko gonga kan nafete de yewtere ɗo ko ɓurata nafde konɓe patoron ɓe ittoɓe zakka ɓe natoragol zakka addi en ɗo zakka tawne ata goɗɗo mo siɓɓe ko ittitte hitande araw maye ɗo e nde ara wona kadi on ittoɓe zakka ɓe moƴƴi yeyte jonneteɓe nde yoɓe hakkilo ɓe ndaara siko jonneteɗo zakka nangoyte fi zakka ismo ittowo wona kamɓe kadi jonniɓe de ko allah allahu mallakahum ko ɗon janngugol naha wonno jeeya ko laba on laamu ɗon innama sadaqat lil fuqara on laamu ɗon ko laamu tamlik
mallakahumullahu tilka sadaqati fawqa sab'i samawat. Wala mo jikku itti zakka wana woni rina mo jikku na mo jikku itti dépense. Na société da don ton andi mo tata dépense so sta fe mo de ko fune mo ma sikka on pe anda o mo ko yo woni mo ka ho ido ga sikke ka ba ku do mo. Sanna ɓe landaki ka golle ɓe jogii jagiire no anndi no nde wiyete awadde see sadaka on ko ba jamma ɗum ɗon ko ngadda e soore ko ganda aga sijanaaja komi fokkiti nde wiyete ɓe debbayde tum ɓenna Ustaz en mi fokkiti Ustaz no gollude an ala gollude tono heɓeyke ha heɓaake on sino fa laara on tin ko bento heɓoye Madina hanki ɓe fokkiti binni ko alajje mi fokkiti ɗum ko towɗa e duuɓi waadde ko hunjiɗa alqurana ɓowri o ko wawɗa tajwidi o ko wawɗa muhadara o siɗa faaɗa ɓuuray chef fawdani en on enete si ɓe fokkiti a adde an andi ka golle jon noon ɓe holli ɗo zakka on min adami l amanat والزكاة من أعظم الأمانات زكاة كجاني يقول مولد هو لا ريجي أوجبها الله في مال الغني أي للفقير أي قال جيتني بالوالي كل وادي سعودي تقول رجلني ما أمبلو يعني وننت زكاة وهذا من مال الله الذي أتاه تعمل يكون يريد هاي وفاهمته ريال no fama ambelo ko reedu mo sowi ha lutti jibingo ɓenna hada min malillahi alladi ata antiki sa udditoye ma tawaɗi ɗo humtay ha amma noon aray moɓɓe ɓen waɗɗo sadakatu tatawuno waɗɗo zakka ɓe inna hada laka uridu minka saliha ambelo ko jiɗiɗi zakka e sadakatu ɗon ɓe inna ɓeɗo torima ɗo duwa amma na ɓe na ɗum ɗo ko jawdi ndi Allah hokkuma waɗi e juuɗe ayi ɗon Allah waɗɗini zakka on e jawdi alɗuɓe ɓe galo on wonande baaso on wa ja'alaha min asbabil barakati wattazkiyati wattatahir Allah waɗi zakka on sabu barkugol jawdi ndin ahi albaraka yewta e seeɗa karmo koɓɓe yewti albarakatu alkhayru ida zada ala alkhayri fa tilka baraka aw istimraru lkhayri kontingol moƴƴere aw dawamu lkhayri duumagol moƴƴere ɗum ɗo fof no wiye barka ɓeydagol moƴƴere yaarugol moƴƴere nde yeeso duumagol moƴƴere nde joni noon Allah waɗay moƴƴere nden ɓeydo ka jawdi ɗum wiyete barka Allah laɓɓina jawdi ndin e kala bonondaji e kala ko harmi Allah laɓɓina wonti jon jawdi ndin e guddan e on ɗum e bakkare oɗo gañi gara o gaña ka o gañaji oɗo gañike musidɓe wa kam fiha min nafis e honnenete wa kam fiha min tanfisi lkurub والتيسير والأجر الكبير ɓeydi ko jelu woni e zakka immorde e yolɗinangol goɗɗo sattede nden jonnaɗo zakka on sikka e an a moƴƴi e makko anda ko an moƴƴi anda ko an kanko moƴƴi e ma o jaɓama yo andi no woodi nokkeli goo tawa sa itti zakka ma zakatul fitre heɓata ko jaɓani kara fof ko arɗo jon noon ɓeydi sadaka wiɗen natoragol deɓɓum en no waywa bagasi ma si lutti ñente moƴƴa de ha ɓeyna okkoɓe ɓen ko bula andi bagasi ma si fawtike ɗaɗi usagal ɓe jonna ɗo 46 kilo hiɓe mari joni o naynete 55 kilo jonare ɓe faa ɓe ɓurtiri ɗo 9 kilo ka tawi min miɗo mari min kadi miɗo mari 46 kilo ono min ko 30 kilo mi mari ɗeseteɗi si ɓe addi ɗon 9 kilo maɓɓon ɓe watti ɗon haray ha joni ko 39 kilo ha joni miɗo luttide 7 kilo mo ɓeya duwa inna usasadde ɗo won nete
kaɓɓum moɗon 9 kilo masinani ko ɗon acce ton mayo ɓannuki ɗon ko sat ina ɓorana on e yetta mi waɗa ɗon e nette talon on on e nette ka mbiya me yamen tippoyo ka tapi rula si ari bagage on tippuke mi ƴetta kaɓɓum ko mbako min jogui talon o ha mi gari mi yottata rula min o sati min o kaɓɓum moɗon naɗɗum min komin ad mi addorani on joni ƴette noon kaɓɓum mo ko waɗi noon ɓe susataɗo haray ɗum ko moyamen moƴƴiyoya ko min addoranɗo ɓe on ɗum woni ɗo woɓɓe sinnona miskinaɓen menamataɓe on hande sa woni ɓe nayi ɓe fof ko torotoɓe gasi wonno yoɗɗinangol sattiraɗo on e newinangol mo e joddi mawnundi fa addu al amana totte hoolare ne fiya e zakka on fa innaha no zakka on ayatul iman ko maade gomɗinangal kama fi sahihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam won woniri kas hadise selluɗo ko edde annabijo sallallahu alaihi wasallam wonde maɓe maaki qala wassadaqatu burhanu wassiyamu amanatun fa innahu sirrun bayna al-abdi wa rabb haray ɓe maaki sadaqa on ko zakka on ɓe ɗum burhanum ko dalil goɗɗingal neɗɗo par ce que windata ko ka tinde ma ɗo windata ko ka kinan ɗo windata ko ka ɓernde ma ɗo windata ko ka jiifa ma ɗo wonde ko a gomɗi ka ɗum ko maneji wona joni noon burhanu yani on al iman as-sadaqa wa ala ra'siha sadaqatul fardiyya andi sadaqa farida ɗum ko zakka o sadaqatu tatawwu sadaqa ɓeydari allahu lam yaf'al shay'an min alfarida illa wa ja'ala bi janibihi sunnatan mislahu allah meeɗa wadde farida sina waɗa bange ɗon ma sera ɗon kadi sunna sifa on farida sa hoori ɗo sumay balɗe capantati o waɗi ɗon kadi ya wattu ɗon balɗe 6 6 shawwal o waɗi ɗon kadi ya wattu ɗon balɗe 3 e lewru kala ɗum ayyamul bid o waɗi ɗon kadi ya hoor ɗon yawmul hamis yawmu yani annati al ithnain wa kadhalika yawmu tasua yawmu asura wa kadhalika nisfu sha'ban wa kadhalika ashru dhil hijja wa kadhalika yawmu arafa isil baqiya ala ma dhakarna ko noon kadi on tiniɗo nelaɗo no waɗi sunna arba'an qabla adh-dhuhr wa sintan ba'da adh-dhuhr وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر المجموع 12 ركعة نلا ماك من حافظ عليها بنى الله له بيتا نلا نتوئي golleji ɗiɗi ɗin ko Allah manta joom muɗum suudu kaajam go'o man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna ɗo wonno ɓe darnunoɓe ɗo yejjitino ɗiɗi wannoɗo kono est ce que ɗi yejjitama ka Allah ceerno abadan Sal Bakar Jaare hafisahullah wara ɓe maaki o hadise ɗo no mari weloji gogo on taw a heɓi garanti taw a heɓay suudu tawa ko wa Allah ɓa sa Allah wa ha ko arata ɗo a hewtintama ngo Allah wama qadarullaha haqqa qadri siwa Allah mahanima suudu toronje simahanima ɗo suudu ko laba lanɗo simahanima ɗo suudu ko labago wonata Allah simahanima an suudu ɗum na birki simon e koccu e jaare e janɗe nano waɗi komo hula basal won mama hande komo ɗaɓɓa ɓeydari won mama hande ɓe wiɗo taw ko labago e ɓoy ɗiɗi on heɓi garanti par ce que nelaɗo so ɓeynuto bana Allahu lahu baytan jiɓaɗa ko hontudu may kono nelaɗo wii fil janna kan nder aljanna ko tumbo ton waɗi so ɓeyna inde aljanna wono on kata ko sera kono fil jannati ka aljanna ɓeyni ɗum ɗo ko bushra laka ya banil masjid ko ayyumahuɗo juulirde ɗo wodi e siɓɓa men goo
hande fiɗuɓe inchallahu goto kala maɓɓe no yetti manayi Allah juulide woni ko jallon ko sotoɓe nala naari enen ɗo étasiji ɓe min acciti laawol ngol ɗo mi ɗo boynano e ñaama gongol futtugol lagine ɗo woko étage ɓante mo yiɗa o no wulla gongol futtugol woko étage woni ɓante ɓuri min arɗinde goto kala darnana e hoore mum étage temedere ɓen hawtitana Allah étage goto o wona duuɓi sappo araw gasa mo faami yewtere nde nden onde jaw ɗo yette baɓɓen nunnataɗo haray on faami komi faandi ko min mi faala to yiyata dow ɓural koñe mahugol ɗum hinna ɓe mahonɗin ɓa kam mahuɗa maha kan hay ɓay ka juula ka yo hande ɗe juuɗiɗe fof ko woɓɓe mahi ɗum walla ɗe darorni ɗum abadan ɗon ko goto nelaɗo kadi maki kala neɗɗo reeni darɗe nayi atto fana darɗe ɗiɗi ɓaawo fana darɗe ɗiɗi ɓaawo futuro darɗe ɗiɗi ɓaawo geeɗe darɗe ɗiɗi atto julde subaha rahibatal fajiri hawtitode majje on ko 11 Allah mahanayimo suudu ko aljanna kamahugol juuliddeɗa riwaya ɗimmo on no wi na banallahu lahu bayta fi ko banallahu mislahu fil janna ɗon siko étage waɗɗa ko mislahu sa waɗi 10 métres sur 11 mislahu joni ko sifa mayru ɗon haray e dencagol meɗen wiɗen horugol ngol kadi ko hoolare hakkude jiyaɗo e joomi muɗum ko noon kadi wal guslu min al janabati amana haray ala dimmati daqiqatan haray hoolare nden kadi e longal ngal immorde janaba on ko hoolaɗi janaba o antum andi nde heɓata o antum andi kaloto andi salligino gasa somi fuɗɗi salligade ɗo wonno e nette ɗo aray tawtoranmi ɗo wiya ustadi en ɗo e nani hono longal koya suuɗo lootoɗa ɗum sa janngali ɗo lootote no hulɓinigo ayeɗo goɗɗo so wona ɗo hawa tantira tawa anda mujibati o hossi wona lootagol longal wonɗe wolde de ko bimana o anda waɗɗinoji longal non ɗo aray ko noon kadi wa taharatul mar'ati min alhaydi wannifaq ba'da tuhuri amana ala budda min adai hadi al amana wa illa kana dhalika fadihatun wa nadamatun yawm alqiyama sonnajo on kadi laɓɓinagol makko ɓaawo fiilaye on akramakumullah e ɓaawo ɓesgugo ɗum ɗo haray ko hoolare waɗi kanko tun andi nde laaɓi haray feere o ala tottugo ɗeɗo hoolaje haray inchallahu sinano wonoyay wirtere wonoyay ninse janngo yawmal qiyama haray ko atti en jonnitude micro on en jarni jama on husni listimahim en nanal téléphone no sona ɗo ɗo ɗi nokkeli go menen waɗoɓe yewtere ɓen tigi min wallita to tanzim on fii deƴƴingol téléphone ji ɗi haray kadi e weltanike yani nde ɗo nokkure mawɓe nde ɗo nokkure e imamuɓe nde ɗo nokkure e yeesoɓe nde ɗo nokkure waɗi sa nani muhadara ko ɓe ɗo newni yo waɗe mawɓe ɓen ka nokkure ɗo e imamuɓen ka nokkure ɗon e yeesoɓen ka nokkure ɗon ɓesoni ɓeɗe fala wadde ɗo muhadara chef quartier ma chef carré o wii ɗo wala kay waɗe arata tum jaggita ɗon penga micro waɗa kam ayɗo fala wadde muhadara mawɓe juulide nde wi watta ma imamuɓe wi watta ma ƴettudere ma ko yaha ka waɗoyte o waɗoya kono annata be waɗa ɗo ran jalɗi jama nde juuliɗo ɗo kadi darnuɓe ɗo woni ko waɗɗo ɗo yani saku simo ma jandi ma waɗɗo feere mum ma waɗɗo doole mum ma waɗɗo yani organisation mbimana on enen juɓɓudi no nde darora torki allah allah mahano fo cuuɗi ka jan mana allah ronkay ɗum aray e weltanike jama on e weltanike kadi aray onay nette awa hoɓɓe tawɓe naɗo jeeya seeni ɓene jeeya maɓɓe mbaɓeɗo kallah gandi ɗum Ustaz ahmadou kam sare nono alaji abdourahmane sow ko nanditata e ɓeeɗo aray lawandi ɓeeɗo aray naɗo no gasa aray ɓe woni ko nokkugo ɓe iwi ɓe seeni aray miɗo jonnita on micron aray kala tawi mo yewtere nden barmin ɗum waɗi si winduno ɗen ko kulol ɗum kono ɓe innay al insan indama yabda'u l kalam
فالكلام بيده وإذا استمر على الكلام فهو بيد الكلام أرى بقيان أفو يوتر أرى يوتر من كوي جنب ما ولد أفو إنجين وسا كونتيني أيوتيها أنتم من يوتر يوتر جنب ما ولد جنب يوتر wadino be inni koko sa wowli ko yimbe benji ko yimbe be wowli kon jeeyda do famagal fula kala ko wowluda ko yimbe benji amma an ko nyande addorta noppi wo hebe kono so tawi addori dengal don ko yimbe benma amma an kadi sa ari addori noppi ko wowle hedoda non nyande ko anji Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين على الأرض وغاية دو كبرين سيكمين تاتو شيخ حسن دو محمود جلو دون سندي بكذوبي بكامل نصر الله ونون كان كاوتا رامن شيخ بكر جلو كلميلو ينداسي بغا على إنو بكاسيرا تو بكوف من دانون دولو كبودي أمي دولو كبوليو ونون كان سيكمين يودو على كذوبي بكامل جنو ويندام عبد الله بري non nella mia grande non hai sarà di fatto usato la bari alla Inch'Allah ci fa qualche video alla idea come ne armi amma di vero Inch'Allah vorrei andiamo fuori e fuori dal house trade on qui da karamati da sallallahu alaihi wa Muhammad ala alihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu aray woɓɓe no landi ɗo landal kono ade ɓe jabanade ngam ɓe ɓeyde weltanade ɓe kamɓe karamakoɓe meɗen ɓen e nder mako moɓe makani en ɗo ɓeyden watta no yiɗi toɓɓe ɗiɗi hiɓe makani en ɗo toɓɓere aranere nden ɓe maki naane kala ko ɓe maki ɗo tawi no hawrodi e dari yo en jaɓo golliti en kala ko ɓe maki tawi en daari en tawi dalil ala ko yen waɗe saku hun jonniten ɓe mi anda si en faami nde yewtere wandi joni ko ɗum woni moƴƴere ande ko ɗum woni moƴƴere amen nden ɓenen kadi sabu won ɗum no woodi e yimɓe goo golle maɓɓe fayda ko jokkitugol makuji karamokoɓe ɓen kala makuɗo ɓe heɓay ko ɓe hiiriroya iɗen anndi yahay sénégal ɓe feƴƴi ɗo neɓaali karamoko meɗen docteur mouhamadou woni bari hafidahullahu wa ra'ahu wa waqahu min kulli shouin wa shar ɓe landama ɗon landal ɓe jaabi landal ngal fii ɗiɗo manifestation ji ɓe landama landal ɓe jaabi landal ngal iɗen anndi ko ɗum iwtiri ɓaawa muɗum ko ɗum ɗon waɗi ɓe maaki en haqqu jonniten ɓe haqqugol jonnita ɓe ngol hay kamɓe karama ko meɗen to ɓe maaki on tigi noddayno ɓe téléphone ma nula goɗɗo e maɓɓe est ce que ara yo jonnitaali ɓe so ama e noddu goɗɓe ma arugol ɓe yiida on nanay goɗɗo e maɓɓe ara yo jonnitiɓe ka arana yo saaku arana yon tigi saaku kadi landal ngal ɓe fuɗɗo makugol tun o kupa ɗon o watta yewtere karama kojo goo oynna wandare noon ko ɓeeɗa wi kon ɓeeɗo no waɗirde ni no waɗirde ni ka ɗum ɗon ko goo ɗiɗi e ɗum mi toroto ɓeeɗo ɓe yettina ɗi e ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɓe wallito e moƴƴa si en daari enen wonɓe ka réseau sociaux ji fii ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu no woodi ɗo e hannde sukaaɓe guy wowlayɓe ka haala ka mi wowlata ɗo woɓɓe ko mawɓe diina maɓɓe ko huɗugol yenna sahabaɓe nelaɗo iɓe sinki hay groupe ji ka whatsapp ji inde groupe on hay so nanimo taw inde nden tigi nde moƴƴa ɓe yiɗi wo ko assiyatu wa sunna ihwatul islam ane haala wo ashi'atu wa sunnatu ihwatal islam mi nani goɗɗo no yewta ɗon o tori ke o tori allah o taala immindinoymo e aboubacry e umar e muawiya e usman o tesoki ɗinni o adda ayeje ka alqur'ana o fira ɗe o wiya wo allah no jippini ayeje ka alqur'ana hollunode ko ali duwa lontade sahabaɓe ɓen aboubacry e umaru detturni lontal ngal bonnitingal joni noon awa kamɓe faamu maɓɓe on allah no faade goɗɗum goɗɗo salo allah waɗa ko faala on ka joni haɗa ɓe toroɓe kamɓe karamokoɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen yoɓe ɓeydu ɓanginalgol ɗen fi nde ɗo fedde aqida maɓɓe on e finde maɓɓe nde buyno nodditiɗo ahlu sunna wal jama hay aqida to ahlu sunna wal jama ɓe anda yaafo ɗon noon jama on ala jangude few koɓe makani en ɗo nane ti en andali finde men nde en andali finde ayɓe meɗen ɓe
mi anda ko honno laaworte nge jumbayɓe meɗen haɗa yimɓe watta ɗum ɗo e sawtu karam koɓɓen yoɓe ɓeydu walle jagol assalamu aleykum وكان يعمل نبيل بفايدة دفتر من فعل والدلال بكاسيتي دي نجيندا سنة لينة في سوفي نبانتا بوادي لن يوم من غاني وكان يعمل نوادي تلك ونقرر سال سليمان كان محمد يوتر دا مركز تصوف يسر إماكي من فعل دميين دا ناكو يدوم بين نقول يودوم بين نقول يناتشو دوم وادو رامو min honɗum min fof min wonani Ustaz Sulaiman ɓenni se waɗanimo raddu se waɗi raddu waɗa e wallimo e jiwɗinimo tertoɗen ɓe ɗon tawi min susata ɓay ko karmo famen min tewti kasetiji ɗi fof ko ni maari miɗo andi hande ka woni ni miɗo andi ka woni kartiji ɗi ɓe ɗiɗon fimum fiw haɗa angal waɗugo raddu e piidi ko ɗum ɗo ɓuri lamen haɗa ko ekkiti ɗon hoolare ɗen ko dongal hoolare ko dongal seede mum karko koɓe no janna min ñande dow 87 tafsir Qur'an ɓe maaki hoolare ko dongal kala kutiiɗo ɗum yo anndu ko dongal nden ɓe mbi fewno nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam nela tum suuɗo nodda goɗɗo go arno makka no jogii saatu mum kanko o maaki haa kon mbo halfinta ɗon haa bindi koɗo ɓenni mo a mawɗo hoorejo telenka katti e ka naatirnaa ɗo ko Abuja on tum halfinoytaa ɗo si dal ɗuttuɓe fof si ñaami e gonto tigi tigi o halfino yolɗo o naɗi kunkam ɗum halfinoy e nder ko halfinimo kon ɗon e jemma tawi kanko e ɓeengo makko Umu Jamila ɓe fewji feere ɓe retournu ɓe kanke weeti bimbi o immi o yehi yo hettu kalif o moko ba hono gonmo halfi ɓa hewti on yonde halfida ka o yehi kalma ngol woɓe inne ko ongo Abu Jahal subhanallah enen min susata o fotto e goɗɗo on inni a goɗɗo gono ɗo wo ko annabajo on noon no hoolimo nelɗo mo fay kunga men ɓiɗɗo amen minen ɗo fof si tawi a wawa yadde wolana yaha wolana ko ɓen makko mawɗo kono o hulata ƴamtoyɗo ganda noon de sa hetta sabu mo yawimo moƴƴa so ɓiyo yaalimo o kara han kono ɗon hatta wolana ya kumpay o wiye Mouhamadou Amin minen meɗe hoolino moƴƴa himo nodditi ɗo ɗon ko annabi kono min susali taw huuyi amen susali ko gonɗinde kono woɓɓe amen ɗo wattani hilay ko woni wolde min susatani wo ya haalanaɗo seede amana ko donga o yew haalani nelaaɗo sallah sallam ema ke awa mahi ko ɓen mamma o ɓayɓe hewti ka salo ɓe maaki awa haɗay de oɗo wono halfinno on babba mawɗo womo halfinno goɗɗum hanki e demma haɗa mo hulita yimɓe hoɗo mon jattumo haɗa jonnitere o haaldino e ɓeyngu makko bagage o hettotako ko ɗon o immi
KISAL mo yehi ka samru makko o yaltino e kaɓɓum kum aɗa joni nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam jonitimo wo ko ɗum woni ɓe yalti ɓay ɓe yalti ɓeygo makko inni an kono an kadi ɗamolirede kum pay ko huluɗa mo annduɗa hay ɓen mo ñande jibina hakken ko yeccuɗa o nodditiɗo ɗo ko annabi o yee yandi ko ɗum waɗi o mi anda ko fewno ɓe jooɗiɗo o yandi fello uhude woni wo ko fotata wa fello uhude no jooɗi kawaɗa mi wata men mina wo ɗiɗi o ko piyoje ɗiɗi mi reeni yeeso am no yaltini ñiije ɗen ino yaltini peɗali muɗum no faala yanudeya hade mi reenaɓe ko piyoje ɗiɗi mi reeni seede ko wiyete ko kalifu ko amana wogo komi yahani kaɓɓum pour mi ari fello ngo yowti e hoore am on say noon mi acci yide piyoje ɗe yeeso tawi mi suusata fello uhudi noon yawɓe toon ɓen no anndi woloɓe fi géographie ɓen ɓenni kongo 3 métres e 3 kilométre yanni ni junni ndi ko 7 kilométre ko dongal mi yikande deftere ñande goo buuseede mayde nangde kapitiɗo nane fi buuseede ɓe seeɗa e nder ko gertoto kon ɓen yo wi la ilaha illallah onna oye balance on no jooɗi e hoore an no fotama fello uudi andi fayda maayoɓe fof anne no andi uudu fello uhudi no fota e fello uhudi balance on no wonti wa fello uhudi hino jooɗi e hoore ngandi daka ɗum ko ɗonga amana on ko hunde hulɓiniɗo andi hoolaarɓe no hakkude ma Allah subhanahu wa taala hoolaareji gono toon ko ɗi gundo ɓe maakiiɗo jama wattagilayɗi ɗe ɗi gundoji kala ko wiya gundo on yi hay kala ko batini ko ɓennata hunden ko gundo ka jaɓata ɗum ɗo feeña ko hakkude mum seede moƴƴa awa ɗum ɗa ɗi gundoji ma hakkude ma e Allah accuɗi laaɓa de hakkude ma e jama on eto ko haldoto ko ɓay kalifu ko gundo ñamande ko gundo mo yaadi mo yehi ka gabru tawi piiji joyi hoolaareji joyi mo totti no tanƴinaade tega o ɗaanoto ka gabru googo on hara mo totti hoolaareji ɗi mo anndi ko jammo ɓe maaki ɓe detayanaali e ɗum ɗo ɗum yonata muhadara e nder leere ɗi hoolaareji ɗi hara mo totti ñamaande hara o yaadaali mum on anndi ko honno fure wallinante feƴƴina bimbi inne haa fana ko honɗum ko fii yo kaye wasi on ndaare ñamaande yoɓe ɗo yo yawka gabru googon hoolaareji ɗi hara mo totti ɗiɗi on hara ñamaande nden o yaadaali may tati on hara mo wondayno e laaɓal conci ɗin hara alda e tuundi conci makko ɗin e ɓanndu makko ɗum ko wiyetee ko laaɓal awa bawle nayi on hara o ño'ataano ko fewndi kon hannde ko wiyetee kon kirtiɓɓe jooni ñooreeji ɗin accanooma ka gunndooji ko waɗugol unité nodda e radio joyi on hara o waddinirtaano yimɓe ɓe o wonataa haala rimel ka yaha ka memmine a probléme nokku ko ɗiɗo joyi no taƴƴinaa ka gabru so waali ke o ɗaanata en torki Allah subahana wa taala Ustaz Souleymane Diallo konko ɓe memmini ɗo Allah yoɓɓe ko ɓuri ɗo ɓe memmini ɗo ɓe fawi ɗo koye waajotooɓe quartier ɓe ndongal mo anndi o mawdu mo ɓe addi ɗo no woywa si ɓe ar ɓe fawi waajotooɓe par ce que ɗum ɗuuɗaka wowlere jooni noon ɓe fawi waajotooɓe golle ko ɓe mo kala yaha yottinoya ɗum ko sifaɗiɗo mawduuji wiyete fewno hajjatu waɗa ko nelaaɗo maako ɗo ko sallallahu alih wa sallam liyuballigu lhadiru ila lghaib wonɗo ɗo yo yottino e ɓe alaaɗo ɓe anndi enen ɗo koye nelaaɗo torki Allah subahana wa taala Allah arsuki en jonnugol hoore Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude yewtere nden inde raɓɓiɗi noyde mare maɗana moƴƴa torki Allah subahana wa taala Allah ɓeydanɓe cellal ngal e duuɓi ɗi en torki Allah subahana wa taala enen ɗo kadi Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin haray nande siko dalla so yettin aduna nande ɗen kono haray buy heɗotoɓe muhadaraji won tigi ma taweteɓe no andi 2015 haray mi rete ka waɗugol lande taw
naami par ce que ɗum ɗon haray ko ɗum kadi men janngina wondema alfatawa awil fatawi awil futtiya likibari ulama la lil mubtadiina minni mubtadiina naadil ayni dey ko fuɗɗotooɓe naa fuɗɗotooɓe haray a yalandoto goɗɗo docteur jo madinatal munawwara wiyama ya docteur en sa landike mo landal o en octobre suala وإذا لاقيت مع الشيخ وهو يجيب عليه إن شاء الله سأعطيك الأجوبة وإن ويل لنا ما نسميه كرنا بموضع كبار العلماء تجابك بويندا تجابهم بالمعاتب دكتور هاي إن شاء الله وإن كرمه وإن الموضع بيندال وإن هاي سبب إنه بوي كتولي بما إنه يعني بألا إن كان بكانية كميدن إن شاء الله بكل شرف واحترام ونائب تقولوني تبدو تيمو تس لجندتا وكم بتوهم أهل للفتوى كم بقولي هم دي وان الفتوى وانا وان أنا قاسي وانا يها بفيت تاي كمان بعد إنه هدي إذا بقي الأمور إنسان بقي الكلام أرينا أن يقولون إن شاء الله نادو فايد أنبي يا محاضرة سليمان هو أين فعل لنا لا ay ka radio bonere ko wonde ko jarno ɗum ɗo bidemi 15 ɗum ko to kamsare mi yano ɗon muhadara ara inchallah allah hokki on tigi nden ɗo feere hayde uttanino on tigi joni mi gayna ɗum mi yaha goto ala wiide hunde kaake mi wi ko mi windi kon ko mi wowli kon miɗo windi mimi gayni goɗɗo ala fawde lam wowli ko mi windi Deve ser